U Prijevoru, pored Čačka, posetili smo još jednog finalistu ovogodišnjeg NLB konkursa, porodicu Zorana Ristanovića. Još neke 2000. godine sam prešao iz grada u selo sa namjerom da proizvode zdravu hranu, da osnovimo porodicu koja će da živi, da kažemo tako reći, zdravim uslovima. Kasnije je to preraslo sa 1 hektara proizvodnje na malo veću površinu 2, pa sada radimo i 10 hektara. Ove godine smo proizveli pekmez od šljive oko 4000 tegli, 400-500 flaša mlevenog paradajza, ajvara isto tu neko 300-400 tegli, sataraša oko 300 tegli. Pomaže neka žena s vremena na vreme, ali uglavnom decu uključujemo, jer vole da rade to i naravno da steknu radne navike. Znaju vaši drugari šta je ta organska proizvodnja? Pa uglavnom ne znaju, zato što nisu upućeni na tu temu, ali pojedini već znaju i razumeju tu pojam organske poljoprivrede. Pa onako, pola njih priča da jeste, kao to je bez veze. Po meni to nije bez veze, mnogo je zdravije nego da tretiraju. I neki bi isto htjeli da proizvode organsku hranu, kao i mi. Pokušavamo da vratimo mirise i ukuse iz prošlih decenija ili vekova, da kažem.